procesor inače pišemo skraćeno CPU, što znači Central Processing Unit ili centralna procesorska jedinica. Znači, kad vidite ovu skraćenicu CPU, znate da se radi o procesoru. Inače, ovu komponentu mnogi nazivaju i mozak računara. Zašto mozak? Zato što je ova komponenta zaslužna za izvršavanje svih operacija, odnosno svih naredbi koje mi zadamo računaru. Počev od osnovnih matematičkih operacija poput sabiranja, pa sve do složenijih algoritmičkih proračuna. Od ove komponente zavise i same performanse računara. Kako bi to bolje shvatili, hajde da kažemo šta su to performanse. Performanse jednog računara predstavljaju merilo vrednosti zašto je sve taj računar sposoban. Znači, za koje zadatke on sposoban da izvršava, odnosno koje naredbe, instrukcije je moguće izvršiti preko njega. Od performansi zavisi i sama brzina računara. Brzina računara kao prva karakteristika i merilo jačine jednog računara izražava se u gigahercima. To se skraćeno piše GHz, znači gigaherci. Pre su vrednosti brzine bile izražene u megahercima, ali kako je brzo uznapredovala tehnologija, veoma brzo su prešli u gigaherce. Pored same brzine, postoji i još jedna stavka koja takođe utiče na rad računara, a to je generacija samog procesora. Generacija, kada kažemo generacija, ona se odnosi na godinu proizvodnje procesora. Tako da, sama brzina ne zavisi samo od ovih ovdje gigaherca, nego zavisi i od generacije. Inače, obična vrednost brzine iznosi između 2 i 3 GHz. Malo ređe su računari koji su ispod 2 GHz, da kažemo od 1 do 2, i nešto jači od 3, 4 do maksimum 5 GHz. Ali, kao što smo rekli, znači ovo nije jedino merilo vrednosti i brzine, nego i sama generacija. Tako da, što su novije generacije procesori, samim tim su oni i pametniji i sposobniji za izvršavanje određenih zadataka, a samim tim i brži. Kako ne bi previše širili ovu priču, ajde da se zadržimo na ova dva pojma, a sada ćemo da kažemo koje sve vrste procesora postoje. Dve osnovne vrste procesora koje su trenutno aktuelne, a to su Intel i AMD. Znači Intel i AMD. Njih možemo da usporedimo kao i, na primer, Zvezda bez Partizana. Znači neko više za jedne, neko više za druge. Znači neko više voli Intela, neko više preferira AMD-a. To su znači dva svetska proizvođača. Ajde da pokažemo kako izgleda jedan, kako izgleda drugi. Evo ovako, ovo je Intelov procesor. Znači ovako oni izgledaju. Znači s jedne strane se nalazi oznaka, znači na osnovu koje možemo da znamo o kom procesoru se radi, a s druge strane se nalaze čipovi. Intel znači ima ovde ravnu površinu i s jedne i s druge strane, s tim da ovde se nalaze, kao što smo rekli, glavni procesorski čipovi. To je Intelov procesor. A
ovako nešto, sad ćemo pokazati. Evo samo da izvučemo, izgleda AMD. Znači ovo je neka vrsta od AMD procesora. I također na AMD-u postoji oznaka, s tim da ovo sam ja nešto dodatno pisao, da se malo bolje vidi. Koja je razlika između procesora AMD-a i Intela? Kao što vidite, otprilike tu su negde srazmerne veličine, ne znam koliko se vidi. Glavna razlika je u ovom ovde delu, gde se ovde, da kažemo, je ovaj deo ravan, a ovde imamo takozvane iglice koje se direktno kopčaju na matičnu ploču i to možemo da kažemo da je razlika, znači, u ova dva procesora. Znači, pre su bili Intelovi procesori sa ovim iglicama, ali su posle nekog perioda zamenili sa, znači, da se razlikuju u odnosu na AMD-a i napravili da same iglice su smeštene na matičnoj ploči, dok na procesoru nema tih iglica, dok je kod AMD-a suprotno, znači iglice su na procesoru, a na ploči su ostavljene rupe koje ulaze ovi, da kažemo, konektori ili takozvane iglice, kako ja volim to da kažem. Eto, to je glavna neka razlika između AMD-a i Intela. Što se tiče samih generacija, generacije Intela, kao što sam rekao, uslovljene su na osnovu proizvođača, odnosno godine proizvodnje. Pre nego što prikažemo koje sve generacije postoje, ajde da kažemo koje sve Intelove verzije procesora postoje. Pa, jeftinija verzija su Celeron i Pentium. Znači, Celeron i Pentium predstavljaju jeftiniju verziju Intelovih procesora, a malo jači procesori su i3, i5, i7. I od 9. generacije je krenuo i9. Ali da kažemo, ova dva su bila, 3 su bila dominantna, kasnije se nadovezao na njih i i9. Inače, skup ovih procesora sa oznakom i se zovu i Ivy Bridge procesori. Znači, Ivy Bridge, znači pripadaju Ivy Bridge generaciji. I od pojavom Ivy Bridge procesora su zapravo i krenule generacije. Pa tako imamo prvu generaciju, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, sedmu, sve do trenutno najnovije 14. generacije. I kao što smo rekli, svaka generacija, što je novija generacija, samim tim je i brži i jači procesor. Ali i dalje su zadržali ove, da kažemo, jeftinije komercijalne procesore Celeron i Pentium. Tako da može da se desi da recimo neki Pentium procesor, ali novije generacije, bude jači od i3, samo zato što je starija generacija, pa čak i petice. Znači, uslovljeno je generacijama, ali uslovljeno je i vrsti procesora. Znači, odnosno, da, znači uslovljeno generacijom i vrsti procesora. Znači, i3, i5, i7, i9. Znači, naravno, što je veća brojka, samim tim je i brži i jači procesor, odnosno sposobniji da se izbori sa određenim programima. Za osnovnu upotrebu, da kažemo, za osnovni rad na računaru, ok su Celeron i Pentium, i ako hoćemo nešto malo veću brzinu, i3, dok za zahtevnije aplikacije, programe poput recimo AutoCAD-a, 3D dizajna,
poput gaminga, znači ukoliko kompjuter kupujemo za igrice, zahtevniji potrebno ubaciti ove jače procesore, odnosno uzeti mašinu sa jačim procesorom, kao što je i5, i7 ili i9. To je što se tiče Intela, a što se tiče AMD-a, AMD, da kažemo, ne razlikuje se puno od Intela, pa tako i kod njih, znači, kao što ovdje imamo Ivy Bridge, kod njih imamo Ryzen procesore. Piše se ovako YZN, Ryzen. Pa isto tako postoji Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 i pogađajte Ryzen 9. Da, znači veoma slično sa Intelovim procesorima, s tim da Ryzen procesori su se javili nešto kasnije u odnosu na Ivy Bridge procesore, tako da prva generacija Ryzena je jača od, što se tiče samih performanci, od prvih generacija Intela. Tako da i to treba uzeti u obzir, ali o tome ćemo nešto kasnije. Da li je bolje uzeti Ryzen 3.5 ili Intel 3.5, koja verzija, koja generacija, ima dosta faktora koji zavise, tako da nećemo sad da pričamo o tome. Bitno je da skapiramo, znači da je, sad ćemo još jednom da sumiramo celu priču. Znači brzina, odnosno snaga procesora, tačnije same performanse procesora zavise znači od jedan vrste. Pisat ćemo procesor skraćeno CPU, znači od vrste, da li je Celeron, Pentium, i3, i5, i7, i9, znači od vrste. I broj 2, šta smo rekli, od generacije. Znači da li je prva generacija, druga, peta, 10, 13, 14, znači naravno nije isto ako mi poredimo prvu generaciju i poredimo neku 8, 9 generaciju. Naravno da 8, 9 generacija je daleko bolje i brže u odnosu na prvu. Tako da generacija, da kažemo, mogli bi staviti generaciju u stvari broj 1, a broj 2 vrste. Ali ovako ćemo da okružimo, znači da je ovo u principu relevantnije u odnosu na samu vrstu. Kao što smo rekli, može da se desi da recimo neka i3 bude bolja od i5, pa čak i od i7. Samo zašto? Zato što je novija generacija. Ok? Ali uglavnom, znači, ovo su dve osnovne karakteristike jednog procesora. Ok? Dobro. Pored same brzine koja se izražava u gigahercima, da kažemo, sami proizvođači, odnosno tehničari su shvatili da ukoliko jedan te isti procesor podele na dva dela i raspodele, znači, zadatke, znači jedni zadaci idu u prvi deo procesora, a drugi zadaci idu u drugi deo procesora, dolazi do toga da sama brzina izvršavanja zadataka je mnogo veća. I otkrićem ove stavke počeli su da dele procesore, da kažemo, u takozvane delove, odnosno takozvane jezgra. Pa postoje, znači, procesor sa jednim jezgrom je single core, znači sa dva jezgra, kao što je ovdje je dual core. Znači core u stvari na engleskom znači jezgro. Znači single jedno jezgro, dual core dva jezgra. Imamo dual core, bilo je triple core, quad core, six core, octa core i tako dalje i tako dalje. Ovi, da kažemo, više jezgara
su se pokazali jako dobri u izvršavanju, kao što sam rekao, određenih zadataka, odnosno određenih programskih aplikacija. Posebno za zahtevnije igrice se pokazalo da što ima više ovih jezgara, da samim tim računar sposobniji za igranje određenih igara. Tako da, ukoliko se računari uzimaju za, da kažem, zahtevnije stvari, poput nekih zahtevnijih igrica, potrebno je da uzmemo računar sa više jezgara. Trenutno su aktuelno između 4 i 8 jezgara. Znači, quad core, 6 core, octa core. Znači, ređe se koristi 10 i 12 jezgara. Trenutno, znači, od 4 do 8, da kažemo, neki zlatan omer kada se radi o igricama. E sad, koji procesori imaju koliko jezgara, to takođe valja poznavati, ali generalno procesori sa više jezgara, pogađajte koji su, i5, i7 i i9. Znači i5, i7 i i9. Znači, to su procesori koji su pravljeni za gaming i naravno posjeduju više od 2 jezgra. Uglavnom 4, 6, 8 i tako dalje. Prvi procesori, prve i5-ice zapravo su bili dual core-ovi, i to su bili i5 sa oznakom 650, 660, 670. Znači, ovo su bili prvi procesori i oni su zapravo bili dual core-ovi. Ali, i to je bila prva generacija. Možemo ovako stavimo prva generacija, 1 gen. Ok? Znači, ovo je prva generacija, znači Ivy Bridge procesora. Ali, pošto smo rekli da se i5-ice, da su uglavnom pravljeni, znači, za zahtevnije korisnike, pa i tada su se igrale igrice, pa su se proizveli i i5-ice 750, 760, 770, znači procesori isto prva generacija, samo sa, šta? Pogodite? Više jezgara, znači quad core-ovi. Znači ovi su bili dual core-ovi, DC, skraćenica, ovi su bili quad core-ovi, QC. Q je zato što se piše QAD, QR, znači QC u zagradi. A da kažemo, većinom i5-ice kasnije, druge, treće generacije su uglavnom zadržali, znači, više jezgarnu raspodelu. Ono što još možemo da kažemo vezano za same procesore, pogotovo novije generacije, malo obrišemo ovo, jeste to da zbog bržeg i boljeg rada zaključili su da bi valjalo na procesoru da procesor nekako približe sa grafičkom kartom i iz tog razloga su odlučili prvobitne, ajde da kažemo, grafičke karte su bile smeštene na samoj matičnoj ploči. Znači, na samoj ploči su bile grafičke kartice u obliku grafičkog čipa, ali zbog bolje brzine i bolje povezivanja sa procesorom odlučili su da samu grafičku kartu, odnosno grafički čip, prebace na sam, pogodite šta, na sam procesor. Ne znam da li se vidi, znači ovako ćemo staviti CPU, ok, ali u okviru CPU plus, šta smo rekli, GPU je grafička. G kao skraćenica od grafika. Ili GPU, Graphic Processing Unit, kao i procesor. Znači, zbog bržeg rada
odlučili su da na procesor ubace i grafičke kartice. Tako da možemo reći da postoje, znači, pod 1 CPU plus GPU i pod broj 2 samo CPU. Znači, ajde kažemo minus GPU. Ajde. Znači, postoje procesori sa takozvanom integrisanom grafičkom karticom. Znači, kada na procesoru postoji grafička kartica, kažemo, znači, procesor sa integrisanom, znači, ugrađenom integrisanom grafičkom karticom. I u tom slučaju za osnovne radnje, kao što smo rekli, surfnetom, čitanje novina, na primer, slušanje muzike, rad u Office paket programima, gledanje nekih filmova online, igranje nekih nezahtevnih igrica poput šaha, karata i slično. Znači, će nam biti dovoljan procesor koji u sebi ima grafičku karticu, da ne moramo posebno da je kupujemo, jer će biti sasvim dovoljan da izvršava određene poslove ili zadatke. A ukoliko uzimamo računar za zahtevniju, da kažemo zahtevnije programe, u tom slučaju možemo da uzmemo i stavku broj 2, procesor bez grafičke kartice, ali u tom slučaju je obavezno da dodamo grafičku kartu, jer naravno bez toga računar ne bi mogao da radi kako treba. Tako da, znači, možemo da podelimo procesore i na osnovu toga da li imaju grafičku kartu u sebi ili, odnosno, grafički čip, jer karta je više se smatra kao zasebna komponenta, znači grafički čip, da li ima na sebi ili je bez grafičkog čipa, znači gde je potrebno zasebno uzeti grafičku karticu. Tako da, što se tiče procesora, mislim da je ovo za sad dovoljno pojmova koje sam vam prikazao i za sada ćemo se zadržati na ovom znanju. To je to, znači, vezano za procesore i kako vas ne bi dalje zamarao sa još dodatnim karakteristikama i dodatnim pojmovima, o tome ćemo nešto kasnije, a sada prelazimo na drugu komponentu, a to su memorije.